tagitsel sa kanil family reunion gali naka-ubay na word and magkilang aral. Tao, mga kolab, Raleigh, mga ngartiang, Raleigh, umurang, Kaldibre Arsils, July 31st, 2010, dumaki Kaldibre Arsils, ang si Ginrura, Ongerung, Reunion, Rabla Raleigh. Imal protokol adal bagaro sa dalam aklam ri terbelaw selbelaw mangimrungi lupa bakal kemam magiuka maka tungai masing hari hotel tialom reunion gemot mok tri mbo nalga mampus mali ka tungai longolir madre ko asam sirta magidre kan maklo ya ka nalga madre man nam el jagi mo tutrir mo buagi mru tial reunion yang mau ngeru pasti lagi dari lakot yang mau ngeru yang melemol bersama muktorgi di mayorak tiap segala abor bunyi losin wangar tetel lagi mau rungir tiang rambut Aday ang palungil tutawin mara bek adrogoy lameng eso lang diway geldo o mesel wasay edok mal batok lang mal gired lo tangal ain netial sil sergida ay kamal makasaybol makatmok te ongerul tamal batok te mang malungil ado wak loreng edlo talail ya bebi rigida amadir kamran meng ako mesang mal makasay yellow ma awre da gired mal batok ako radir kam kasay makamalit tel given mengila sender ade atay matru klok hindi ka temer makadamal oilin morsel ungil besur raul deswe dan man bek adrogoy kad mau ma dosi karone le to kana di alaw det adu dulu telain paman mesulang Kita beklat rohui matengel wasay ngarin gen imol maas el gegeu lul me elektrikay gid el tedelo dos mang ngal gegeu ngagi mo mesengin ngara taptel tial gargar tial trir gid eso lang liya hotel clow el rugubay kagidang ay lang sa bitang eso lang direct kan liya gitlel liyang arar mala tergalo ubay la yellow tergay ya rugubay ako tel clow so la tergalo ubay la orange at tergay ya ok nalagay la gitlel tergalo ubay la kargar tergay ya nalagay lang arar
Masal do mes tal family tree ke dengan tiang, yang mulwo orang kaya ke dan gegew, malmol maran me el altay me kita mal betok lok toy, maka teman mo mes alwasay mal yang tak konsol talang, maka teman malmol malikaw elew, o mes tal family tree ke, letay teman mo mil kaya mesel nak long elew. Mal ako ele cambio. Vai ser umura program lagi, makutat te an lebo pote kurang asulah lagi oh setiap pungile layang maklis elang ngira bek adorgui, eno sab del mektiang logi watal bilen, ini yang musugi del gutmok nung mas el vai ser. Kaya makutat te an lebo susra Abdul sa tormo ko tangi ako tel kumaran waseng ko tel uwadala. Ergi da adrale del alsils, edi ko pergi ya susanga mora atirgen makro ruba katul ulagoy. O bakra ibu kon menjadi ngartiang ma ubedai mengartiang mapto ko ruba katul ulagoy. Medi do da kay rogui edi do ungil o song mora bet adrogui edo wot kera adam na sub irin may. Balal tutaw eso lang kan umura program ergin menggemelat keluasai do dersi tal sil sergi de bekla rogoy malbol ngara iman la Dios ngarayang adam bolong liwa rogul toy magokunti la pastor hiok nira amoy malbetay bol open na program ergin lo bang lungu Mr. Pastor. Hale ngakadya ko uniform hindi nga ka ready bidurale ebidale nga ka mal rev kau red ma kalau ngarang udara orange sama yellow artiang rela kado lulu rumah kerja sagi mal mereka sulem ratial mal lungil time el lagi tinggal tede maasa kal imam maasal tede lo dosa makdible mal maasal mal rumah ngara berarti kerja kau tiaya mo mo ngerul time given kredible marang lakam arba mam dim lagi mo ang kutingin kal masaw tial sir ruang bakmal marang asulem el wasen gidre kal part of tial family marang asulem gidre lay betul ale mo makal tanga tengi allo ali tial kabli ruak ebirale kamal masaw lang mita tong hindi ka mamalungin ang mga sender ka wang kamami magyulong ito mamakal tangatan niya molisi ni yung mam tiyang nekalibre arsil sel o sa aman mo ka ngi olang ito mabalti ka rin ka bolang ular tegi tulungan ka ekim ka koreo ekim ka kul ekim kayo na siyora tulong lang tegi yamok ni si amiro ka kamal masaw rak yung yole layang yang malungin orang mam wase ngartiang lobong kamam jadi kamam lomu lul mo kong kau mo makan tengah taruh oil tulungan kamagal kok aki bere ngasude me ulungi to mo kamam al mo travel bong ngartiang kau ada kamam el alsins aki bere ngasude ultang sekau ngarak pela hakem dubak Yesus Kristus amin. Ay man masaw la pastor ni Ramoy sulay bato kargida aja kan maringel wasay ngali betul rale taang hindi kita maringel wasay kalkab lilam ang aringi ay betul rale ilmu tuning ringi direk kanya ebid rale ilmu kumura alay rogui tingin kalkab li alo esenso karpek ang rogui ang red ma orange ma yellow estrigel jaklo tong lira ay betul rale ngai gidia Antonino Crowlad el ngatay mabek adrogoy boleh sange baru ni wasen kagi dah mata kelak lebih leh. Paksa support lagi rogi, tuan rule itu akan sarogi. Masalah ngetirgal dah kalau tenglira, ebiralen ya aku kumara ara ikarogul tokoy kinelak lebih leh. Aku ni tra ebiralen di orang mau tersia iman malu level doon, itu salbek adrogoy. Paksa ngarogoy support lagi, nggak seelah tulungan lagi ngetirgal lebih leh umum sisi. Oman masaw na. Alway say katamo mo material program rigid. Mang katamo ni tara dira ibalaw ni giyo ni class. Mang mo osel si atara asols.
El mergi de kung mamalas belum tabay gal tukol ngara alsel wasay sak eden tap malu ka man na mo di ngara klang bar di ka to tinga tukor belaw. Mabadon tiren betye e wal asal siya tar asols. O hindi na balaw aktimil mo yung telo sa tiyan mga mau subes sa gidi am rangkel hindi na balaw mga mamaskid sa asols. Ani, hindi siya mo na kami rakoy. Kamungin masakak, kambakak, akmasyori. Yeah? Ay. Nakadakit mo, hindi ko natutka, kamakmay. Kumakmero pasti asek. Makma mga sosal, makita na sosal kung di yomrot. Yan, itimi, may marami na kami. Yasabi ako mo. May sempyak. Makmaum. Oh, naswak. Oh, naswak lel ang. Yan mga kwemandak. Ay, demig sa marulwam lay. Yan mo makala. Altu kram malim tram lay. Ay mo masiwa. Altu kram malim tram lay. Ay malaka divine. Edo ikal top dram lom siyam. Yan ang ako lungul, yung sasisya di ngararmuk, yung lagortial sekat. Oo, hindi sagsilarmuk, yung mortial sekat. Yan makbaong, yan marang ka do, okay, diwat edol kabuy. Marang tikiyak masudar kami, yarang miungar nga, kamu kami melalod. Yarang muklingar kami, asul durul gada ima, ang maring ngalan melod iya. Weh, kok manran musula ada rokul. Oy, mal masawla. Ati rablaw talmal kulbog al sol sa dalbaskid ay gatulol sols. Ngai nga sengkel morngi yelo mo terngi yaw dista. Matigil al kunsang kluk. Yang berpengaruh berbuat yang harus. Yang ada dua yang bukan. Dua yang bukan lagi ngajar ngajar rokul. Mal masawla angkal di rablaw ra malungil sa sel. So lang ito ko orang sa sel el lugar amlat kel malgor gi del wasay kale ako del morngi gale del wapako pako. Hindi ingagi dai betul rale direct kulam kati atraw do del lauseng garingi mula say malakal sa karngum leng adalwil rigi ma ako del mak mali misal mesel da kasi di malo drangi del briu smalyol mangaran mom sisi ek madakal malo do mal masaul mahal klod delibo ka mlam katmok malaway se dolman marprogram rigin mabukuntira ebin ralen el armurang kloeng malbol sa el metkay ebolo wotkeu malu ebol welcome ar roguy el nyamal dirga sisi abatingen kita marmakkel di bilang meser gitu roguy madokorin metkay ebol to tigingen mergi dar ngelgelale keldi bilang Ani, komrang sa kantiyak. Hindi ka ngo ang kulo ko yak mal tiyaw re ngasaw. Ito tumiwan ngal kanalay, mar masilalay, maru punya lalay.
Mal koltar buat kedibel waisay. Maktiyaw rin asuliw. Sabi ko. Katakan mo, kau gusti ka rin, mo na matada. Diya ka po sa aroy, nani ka di kayo rin katiin. Matati po dito yan, kung yan. Mga ito ay ebirale, girel, arbek adorgun ngatial bakaro sabay, mawes dalis dirin. Aktirangal man mutal ti ale man bring asulel ebirale, ay budurale, mangkal si orgis, amaria matkal tamen. El tira uli kana no kaya malaraman dengan adorgun ka. Es ikut makli o ay tegi ng tuwet sa silsagit, adrale makan bring asulel amaria matkal pero wala ka mo argit. Kaya time eso lang ibo ko konomiya. Atangak na libdura lay, el Antonino Prola, maberte bol baskira al mergil, madirek kal bol baskira at gibel al daan kyal histerira agitar agrale. Mukuntira agdura lay maberte. True. Malang itu tahu, visual mo. Visual ba true? Kalau kan namu mau temet. Di tialo milil, ako mililat. Sa eder mo, naigay rokul, klintangil, marasal sa water, spedal kutmok. Me, gusto sa ray, abudul, ngartyang, matalaka natal malay, tinek man roy, rotkil may, man itut, man dino ay tiyadon at klele, may. Kamal di yora, tigar ring, mal itut, elekta, nil, mengi mangalgel. Ako may sakit tamal di ngatya rawoy. Sao, o man saul, o kalang at tilang, karuba ka namin yun. Karuba ka niwan. Ito, kung man ang saul ney. Insan kamal ang saul. Akmal ngel, wase kamal itut. Di kamal diniling siti al subur. Ito tinakraso dahil ako tayo ngatya el-arsilis. Thank you. O kumal sulam. Beto ka, ngalgay dan Michael Belaw. Tiamal dineroy dagang melibangi. Tiamigil mlorgir sa ogerul buy. Aktiret mano tingiyat chairwoman retial committee. Motil ang gigi dia overall chairperson tial committee ni Machay. Terung material open trail terima dengan sulit gigi dia. Lalu mereka auri urtiang engari agel mergi darbe klar. Ruase meser mergi kalau bilile dara itasils ayat monger ngi. Agel mergi dawase. Tiang ada tutere darbol mergi. Digel mergi dawase. Memubek kerak dorungi malubang. Yarurak malubang kerak. Selulubong romilile dara. Lial sils kita mau ngergi beklat. Mengwesegid, enakal mutraw rin asulin al beklar. Elak mom isi sel ke kadebel. Total tial kabli. Tial baralay. Walak sal mutnge to amrigen, jator amrigen akmo. Uli demi motor belawm. Auriule sum-sum ya kapi. Ako meng may maksumong ngariak ilui tergi, hindi kemil korek tergi. Atang ako kata. Tergel ne adat tial blay rangar amo asel al erul bat terlar na memo etnal ngau melmot mabalul benulang elong tergel gidel ne adat tial blay anar ngau el nekler ang mabayang ato. Ya kablira
ang abiyan ablu ngaw timil ngaw belmot melmaral budul ablu budul apa beltao len yora doy sakti raklangal gewir langlak rutin matokorakal mal abasyo lekieringin bakatri berkedarti malora almay budul apa beltao etemlel ablilyo Dolar beliau, embara bebula melmon obrolir, embara beliau, na alba, malber alba betemlera, amarar, temra amarar, melmol mera, obrolir, melmon obrolir, selbasol berargi, jawaya bro kekeren stil, jangan awam sisil, om el, lain maruki. Matmigrar amarar, ben abrura. Ayray, merang nusar ayray. Mergo mdas surasi. Ya melbol mer omrolin, mera ngermelgir abru ngekip. Betul nasi, direct mo kaya kaya basortir. Betul nu temelmol merosiga dalam ok. Sel boso baril kerngi yang ungira clear di aktal ko kosol bet milmol magan akil maran men na blur ng esal elasa bang esal en mok tutugul losei nornya ad kersig time aklela keke daigidel keke abnom el daigidel tetel otos Menob ila atara rubak, mulmol merobrolir, mulmol merengil merar dulu apa berbau. Len jalan esara waya dari kubur ke karet tim, roka kosovo dulu, ada akal, betul betul tim angel gile mulmol merobrolir, merar meben apa berbau, mer ngarur, temeker ngarur, mel ngel kotor ke karel. Ngalga ang klelang aral yang tiali ni keringi alang aral matung klinggal ke garelo sing aral tidimlarang aral waya bro ngarur waya bro kosko tial basortir para tokorakal matuguk meluk elmut momol bra omrolin bra me apa beltao Nasialu teme rababal bao, temrong at mel, tekir at mel, ani atrahmal wa pagul awal, gilid kaya bangkle, anta adrab raw awan oleh, tangar at mel ang gilid kaya parmeng surasi, siya ngaral dum okul, namorin at mel nga kaya ko tungli, nanggalin at kaya ba. Umbarang wasit tiangat mela belum oleh mengara ringi mengara awal adar iya adar alen wasay ngabo mesa sendrum ok penam katmok pra angat mel sa tiket tangarang na morkesi maloral mong purti gusto betul setel kalau adar alen elmong wasay mong atmok tergemiu Gilel morinya makamat. Bata gilel paltemel morinya makamat. Kalau mo gengkal ko roll, agak tiar light. Ang amal ko rin wasi nga kamamatin na gibe mo siga. Kakawag palubong gora araro. Kumakmal ginet yang siga rolat ng off. Badra gilway say naging kaya ba. Wasi ya, patau aisy, itu baru oleh. Malbaar oleh, maangoy tutrir, betul clear, kasi dia ko mokya ay galaw. Matumay matakya ay galaw. Matumay galaw, ang kay gidele. Matumay galaw, ya
age kitlel andor ngarabaw. Ang arar amnera amabay. Di trigaser to bro marur baldia ko tengelo si triga dineta to bedolongal bal ka kraus omrolin alber ole. Di ser alber ang aral ber ngabay enggal arar ano ila ta sisi ilbuy gra kal blue ang ngabay. Enggal mobil waya blong rara hablar rale no evil rale Mengkaji rar mengkaji amik tu ikhtiar belar alih. Dia kau tu ikhtiar belar alih. Emorgi ya mengkaji kau tu ikhtiar alih. Ngirai damai. Oh ngirai damai. Mengkaji kita mengkaji kau tu ikhtiar alih. Enggal ngirai damai. Anes alil ngel alidra. Angga kau tengah rubah kaptel. Ngabay. Emlos alila alit. Ya enggal alit at murungi ligray na may wasi. Tumuruli abis kalnget. Elwang rat tetelel, elwang rat bungel tetelel. Enggal ligray na maya. Awasi. Kaman kau sa terum. Kal ligray na may taygal. Lologo enggal alit. Bangia enggal alit ogore ngongeti. Ang itil mesel ang im saus ra klura. Klomara. Ang abay. Mengtilul memben atlisel ang im saus ra klura ngabay. Meron diket tukkalle la rubak. Ma ketlen tengila rubak na ran taklen. Na yero tengila rubak ra sela ra abay. Adil gol mengagi. Di mesel gi dia meron. Belang ngari ge gi dem nekotol. Libur alay, ngiray dumay, tumahungin, ira among, kami rubah kan nagpip. Targong, maruang, alul, Miguel, nakakatira lang. Itigan ni Ebi Ralay, ang arar, onglib, Tiari, Meredeong, al-sil sinduburan. Maldi mesegi de mergong, sumang alian lu tengila, ika nurira ngal kal kuambari tertial tokoy, sumang alian makrol awal sipil berlegal tokoy, jadi kesepeda merul mutul wa subok legal mapin. Tiang ani ladu merel, batri teresel kotor rol, apa loro usari ngal kal mertumiu, tiagi de romsoten. Itamal itu orang Miguel, semua ni Soril, Jose, Porto Belau, sama mengut Makli, ya Rosi. Ya semua ni rupa kalau mengut Makli maas, datang lihat tetel tertoy, masuk ada nutu ni masuk orang yang lain. Bukan malah mertiang at nutu orang asal dari mereka. Thank you. Awak bok tongok lo, awak bok tongok le. Masuk lo, asal mereka tak, si Abdul satu, yang aku tu bawa rumah kan, kerja lain. Mungkin segini kalau ada ni, di kantor gini, ada sales, ya kemari ya tubuh betul, orang, elmorgi, bah tina momsam. Oi, hindi kita betul mali mo. Hindi masay. Ngo dur nga ko masay. Kumore nga saul.
Iginaya nga kudalangay, ang karubak. Ako nito namimip sa propot ang karubak. Ito lalay. Moses yung pretal. Amara, walara. Tinay lamlong. Ilmal uwodolo. Makira aroido. Nga nablura, matpang. Ang terorgi dan sils. Hindi na kumaldo si Silo Marul. Amarin yung garubak. Ako ni Tratinam, dilekil. Bukot maklinggal mas. Ako man masaulo. Hop sa proto. O yang palmong saulay bidur ralay agel adaan misel gede bal adaan la umaray ralay lalu ngarayo daw beloran mamatkan na bulura malalong. Okay. Kada milabot bal dimlak tangar ngaw redol bot um netpur ga marur bangar along kedire kami milabot bal morakko masaybal mahaway mabulura mrigel. Mambato ka lang naligay tan elang nga dimlak lo tingi gat tokoy lulukoy bidur ralay. Hindi ka tangal tangat lang ngaringi yat bebe rigid sa BL. El kumuy gal tokoy motokoy ramrigel. Tirigel bebe rigid marang naligay dal jakal utaba tokor belaw. Pos il mo tingil waseng rigel tokoy diluy bidur ralay. Alalta may bukul ngitra minister Tina Maruk malbetay ebol iwisel el tokoy el lulokoy ringi ay bidur ralay el mora el tokor ramrigel mortikal ngalgay dukuk tiya kalungil lam tawa tokor belaw mbolo ringi. Tiga ebiray me ahmal yagare ahmal sur dur nga amberekti. Tada na kami teacher me dan chairwo me nam tikul tirak ka sinne. I just read what's written in front of me. And let me just say that through Motif's research and Jade and Sam Rubak here, and saying that over 200 years ago, when we say over 200 years ago, today is 2000, 2000, 1900, 1800, 1700. So if we say to over 200 years ago, we're talking about in the 1600. But that's just saying that 1600, that's the time when the whalers and the traders, that was the beginning of exploring Palau from people from Europe and other countries around the world. Because we know that in 1783, Captain Wilson had a shipwreck in Ulong, Oreor. So that means before that, where our ancestors began to migrate from wherever they came from. We could be from Taiwan or Indonesia or Malaysia, that they began traveling here, and then here we are today at the year 2010. So let me just read this for those that Durale spoke in Palawan. Our ancestors originated from the Ngabeang clan in Angar. Living in Angar became unbearable due to population overgrowth and shortage of food. Our ancestors traveled toward Babaldab to look for a new place to settle and raise their families. It is said that their first stop after Angar was Peleliu. From Peleliu, some of the travelers moved on, headed towards Babaldab, and settled at a rock island believed to be part of Balar. After a while, some of them continued on to Babaldab and eventually settled at Gurusar of Airai. After a while in Gurusar, some of them decided to move on, while those that decided to remain settled at Nurmalki in Ngatkip, Airai. Those that left were looking for a new place to settle down and traveled up to Esar, where they stayed for a period of time. After Esar, there is only one known person, only her first name, Kegeo, is remembered by those elders in our Tulungal still living as of this record, and they to have left in Esar. Kegeo was assumed to have been married and traveled with her spouse and two daughters, known as Shubay the eldest and Kitilel the second daughter. The family traveled north to look for a new place to settle.
Eventually, they resettled at Nor-Ur island of Ngar-Along. During their stay at Nor-Ur, a third child, also a girl, was born to Kekew. In Nor-Ur, the family lived in a cave known as an Arar, so when the little girl was born, they named her Arar after the cave. As the girls grew older and began their own families, Ngar-Ur became too small to sustain them, so the family decided to move on again to seek a suitable place to settle down and raise their families. It is known that they traveled toward Babaldab. However, none of the elders alive today remember whether they all moved at one time or during different times. It is known that when they moved to Babaldab again, Rugubay, the eldest daughter of Kekew, settled in Ngatmel. Ngatmel is a village that is part of Ole. Prior to Japanese administration, Ole was not part of Ngar-Along administratively. Kipelel and Arar settled in Ngar-Along, but there are no records or accounts that can indicate whether they traveled to Ngar-Along together or at separate times. Kipelel settled in Ngarbao, whereas Arar settled in Ngabay. When Rugubay arrived in Ngatmel with her family, they established their house and named it Ngabayanga to reflect and commemorate their roots in Angaw. It wasn't long after their arrival at Ngatmel when a powerful man known as Ngirngat Kayam of Ukal clan sent a messenger to inquire who authorized and granted permission for the new family to settle in Ngatmel. Ngirngat Kayam claimed jurisdiction over all of Ole at the time and sent his messenger immediately after learning of new settlers in Ngatmel. He then sent a message to the head of Rugubay's family in Ngatmel to be prepared for war on a specific date. When the time came, Ngirngat Kayam himself went to Ngatmel. He was prepared to launch a war against this new group of settlers. When time came for the war, the oldest men of the family had already prepared to receive Ngirngat Kayam. He had anointed his hair with coconut oil and covered his body with turmeric infused with coconut oil. He had braided his hair, set his comb, pulled the lid up, and moved to the door with his back toward the Odosongan. Odosongan is the stone platform in front of the house. Ngirngat Kayam sat on the edge of the Odosongan preparing his piru nut. The old man told Ngirngat Kayam to hurry with his piru nut and complete the task that he came to do, as the sun would soon rise and become too hot for him to return to Ole. He further said to Ngirngat Kayam that he could fight. So he said, "As you can see, we are old and came here seeking a new place to settle and raise our family. We had no intention of causing any trouble, and we were very sorry that permission was not obtained prior to our settlement here." Ngirngat Kayam, after hearing the old man's statements, considered that this family may be more useful as a member of his clan than as an enemy. He told the old man to pack up his family and move to Ole. When they arrived in Ole, Ngirngat Kayam accepted them as members of the Ukal clan. Ngirngat Kayam told members of the clan that they were present that this family is becoming a new member of our clan. They are not to be treated as lower level clan members. Instead, they will be treated as equally as other high-ranking members. From them, the family grew and grew until Ngirngat Kayam agreed to establish a new dwelling for them. This dwelling then became later Ikalaw lineage. The second oldest daughter, Kipelel, established her dwelling at Ngarbao, Ngar-Along. Unfortunately, little is known about her family. Hindi ko ay sila siya tiral Maria ko si sa historic nila dala nga baktiral amo me eftang lo baktiral kulturalo na abotin. The third and youngest of the three sisters in Arar established her dwelling at Ngabay. It is said that she married a powerful man, a warrior with great wealth, so her dwelling was built to standard of high-ranking members of the community. From there, she established the Blay Rale and became the first Ebi Rale. The Blay Rale became the highest-ranking clan of Ngabay. At some point in the early history of Blay Rale, the first Ibdu Rale, whose name was Ngiray Damay, was punished by a demigod. Ibdu Rale, Ngiray Damay, and the demigod
had befriended each other and were close companions. The demigod asked Igdurale Niraidamai to make him a spear, but Igdurale did not carry out his request. This angered the demigod, who then lined up all the Rubak in the Bay and told Igdurale Niraidamai to move to the 5th place in the ranks of the Rubak. The demigod had moved Igdurale from the 1st to the 5th rank and designated the 1st rank in the Bay for himself. However, even though the Igdurale's rank was moved from 1st to 5th, the demigod did not take away any entitlements, privileges, honors, or distinction of the highest clan of from Igdurale. Appropriately, Igdurale retained and will continue to maintain his rightful place among the ranks. He is still maintains the following kingalela, Rablara, Barili, Glos ama Robuil Klaptale. So that's the story of this clan, this Tulungan, and there's probably more additional stories that we're coming up with. So as we move on to our next year's reunion, we might be continuing this to make it a full story and eventually maybe get it published. So lang yun. Oy, mansaula minister, last modi sel luuled. Tirgel baby bigid al din lakal sal madinga tukora abela wal am lamang nglak takkerni. Alway say gadmor sel longelol mam. Kom am lang Michael Babel luro sarngal gati al family trigid. Al adralay. Akti el altama di bo kuntira motil, melberte kora di mo gegrel smodi, tigel kora mring tabangar, pos ilom tabangil wasit yang wang rateletelel. Kamal masula rokoy. Nakangkya ka motil at tirikal da kalo bangal kakal. Alang din ang kiri kaling harap karakal. Di nga kamal malaring niya yellow. Dalat ti al family tuiri kita daw may saringi. Yang ahmal din ka work in progress. Lagi din ka malaya. Ang clear man. Kumansag iran birthday. Yung anniversary day. Tara ako tal. Lang ngarara. Tirikal ngarara. Elasel turaw saringi. Adik tirikal first generation sa rally. Ikaw daw mo uray kan generation sa lamu or tirikal tete lodos. Masal daw Mr. Selko tarbab. Ngari ang clear ng gagi dal klol. Mama ngari dal gegew. Rab elelew. Tirikal ngari eungel el tete. At tirikal dal rukobay. Magitale lamang arar. El color ko talagang segi dal rukobay yellow. Magitale el orange. Sa mga arar el bakarakar. El asel daw Mr. eungel la. Tirikal dal tete lodos. Enguk ngari tirikal ngalakir. Parang ngalakir arang ngalakir. Matrigay gid ya first generation sirgid. Dahil sa dami sa ko ba hindi nagtero ng aligar dadil, aldil kalaw mabalakay. Trigal nga na mo right 13 ako ngaligir adil kalaw mabalakay. Engko klister ng ngaligir. Magitelel mga sisiw, mang arar mga sisiw. Dahil ato may tragitelel, engko maalya olbuk, mama totoy, mataalaw. Trigay kita ko ng aligiran mo sa PCF. Yang arar, man na to ka ng aligiran. Mil alya ka del, may taway, may ito, o may mrur, mapregay. Eko to ko may sarang aligiran mo karak PCF. Magkayagid ako prole, lagagid ang first generation. Trigay, madingay ang clear. Ako nga rafran certain. Load ta kang submit ang clear, meron ka man maging update rakar-rakar, lagi di constantly update. Malabol, arong at siyalkal rakarut. Kumpman masulang. Oy, man masaw la motil, man nas modi kaya gidal family trigid. Mang maralway sa domes ang dirgakan arungo lang. Man tialgo ka ngara eungel aolbuk lang. Ya gimalas marogin mo complete temos ilabek adal masam tigel bek ngar eungela tigel tangar ni pero da wala sumulgot mok tigel megarel adal sikil walong sewra wadal el mera gal adu ma disirar ad man clip pero da katmok ma tian merra kabut adlutan mok di wala pa al waisay da ba arung el siasing ratletele la club leader rally el ange kada ma arsel time el girela swel bang ma dolingit teran adraban tambolo ngalaw tergir gore tirgel adragal bolo ore la role la sulbi la rek adragoy tirgel adrangloy kan elom egal grup
yellow, ma-orange, ma-red. Ang milal marare dal ma-umur. Eleng atirgal mo ako nung mura mo mes at tira loloy ka. Manganya igel edel branch, galay, elmo uso la aigal tradisyon. Aigal ding liget at tetela ibelaw, marwamat matong, may gilbuk pebira si ilmo kutmok pimergida rong okulomes. May altay me donit adraban ng molo kung lang dergit role laswel babalong kutmok permi. Ako litak mel ko na MC wasedik gobang kay dira kaludul bulan nira bala. Level kergil wase mamang ang ngaramang gungulungak pra kekew. Nga sesegi dara kuk klem de erge segi dara la lora top dara ke lablar nira andara nga kege mingeure maral nei. Hulwasya mle ko rasakat pot pa. Mle meses lo se olol au gangarang meses lo si gangarang kirela chedle kuk lablar ni mamle dalam aklir. Mesege dal mle soy se bal langak la mesel dara da se keke wa talim asa amle blak arngule mdu arngule losi ka ngara maulum les pot pal maas ma keke usel ngara kita wal pora umri derngi segi besel blarngil wa se umri derngi teleta la un matibin ngakil keke nagsel blak areng madu ureng ma dia kataktel segi dia al pili maktiw ay sisegi denial ambuk mamelu sekian merah. Alang man saula minister bukla oti segi den tetele lang kalule dal waseng lang wangrab lagar delel al. Ese momento sel el programa rigid ra to rabanda nganyam lo mo ringi. Alang yang gitirgel mo mga law rigid o bigid mo mo targil o milile. Anya Edwin Ongrung ma Frederick Olsudong, ma Elway, dirigay ya metyam teman law dirigay ra alitak ma ongak, hindi ganyan niya soala request ra target ng atal umrala sa nila awa pa dong say agi mas Elway say Olsula. Tawin, nandong taek ng tenong. Sheila's like, nice. And I looked at him. I was in the camera 2 times. Hey, Lana. Where are all the balloons come from?
ang kawanay. Komando sulang kematian mati kemudian kuat tinggi belum ngani aksang rablu makin nomeo hindi ngong yang motok ngay makan mukha dengan el mentokor kumiwa dia aku dengan trir mengtiagi kita alul maral mospe del mukha dengan masih dengan susrarai yang sepe del kau bertiga reng kau kaya kisah kalau ngale komando sulang. Okay, mangmansaw la senator nami target edulutan mo man maraong nakagit. Ade, malungil, swero, nakakura, ako mag-announcement nga. Ngara others, hindi, ako lang kita mo doloy ke, wala sa ekon suling. Kabintingan na si El Almaran Mail, micro games, manok ko ay gagawin na siya ka Orion, ang kira ng bukot ide, ko niya cook emulsions. Nga may mga ladim na kamamal appointed ka ma'am. Ako nito wasem kengay mal kimol-mol. Appointed ka mamal mo o sige arole lapo derki del morngira kuran mas pedro makit. Ngomong ako turureon. Ako derki ka number 6. O mira, hindi nga sel pakara tiyan butel kalpira kalulaw. Arbek la akal hatel ka tulungan ka ang welcome lo lama makatingil may hindi make sure sel omeng ang yatakar kami. Sum dia katakar ni tigel tsaka ka lamo luluti. Mga yatakar kami omeng ang yababier bolbol mas kami ilista igel makiter kami. Hopefully most of il kanya baby rar magel nasa outit ay lo trigal lo leather ako tureron mo ang name lo reyon sige na ko ra teletay lo borngi masuk iwe mo tuliwin may kung sulam hoy saksita Oh
Kada mo umalo ka na, kaya special, kaya reunion na rin kita rin anak. Masaya kita, kaya lamor madari rar. Armaas. At mo umalo ka na, kaya kada malas siyasi, kaya mo rin nga omaros, el kliyong. Oh
kali kuklutan maramang. Ya announcement ko kasi kung kara di maral amaraw sa lokal hindi tirigal di na katong okal di na kalboring nga kaliw magta ka ngalol dars imo mi mapalotan kami warang nga lakal maraw sa kalali ako kaliw. Oy. Nalingar babi nga tel pinagtento. Marabay. Matel bitara sir Talyang. Oye, domes omisindal ada na mamrega lokswel bang demutem skida tangerul elitak la adravanda mo ulay gel go klokolet. Mapodomo le statra tradisional at ingel ko tan moltaw tratoy regal ligeda mal waklokolet alitasils ako domo ra angel me ko klow tigal ngalgal ako klow emran mo ra ulbongol. Maluay se tirgal ngalgal rugway mga tmokartil el mokotel mo skol et ngalgal lagi telel et ngalgal ang ara.
Nanti waktu masih mau pakai buku merah. Saya request